එන්නේ කෝටි ගණන් ගෙන එන්නේ රටිම කෝටිපතියෝ ගන්න මෙන්න බිහිකලා මෙහෙම කවුද වෙන්න දෙන්නේ රජා වගේ මම ඉන්නේ මෙගා පවර් වාසනාව ගන්න තෝරලා මෙගා පවර් එකම දිනුම් වාරයකින් කෝටිපතියන් 30 දෙනෙක් බිහි කරන ලංකාවේ එකම ලොතරැය මෙගා පවර් කෝටිපතියන් අතරට ඔබත් එක්වන්න විශ්වාස කරන්නට ඔබ සූදානම්ද? NLB ජීවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. හයියට ජීවිතය අල්ලගෙන ඉන්න හයියට ජීවිතයට මුහුණ දෙන ඔබට අපි ලබා දෙන වාසනාවේ තල්ලුව NLB ජාතික ජයවර්ණයේ වාසනාවේ අඩහෝරාවෙන් අපි අදත් සූදානම් ලොතරැයිපත් 6කින් ඔබව ජයග්‍රහකයෙක් කරන්න විජේ. ஆம் அனுஷி விடாமுயற்சியோடு வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்லும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் உந்து சக்தியை வழங்குவதற்கு NLB நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். இன்றைய தினம் NLB ஜாතික ජයවර්ණය மூலமாக 6 சீற்றுப்புகள் உங்களுக்காகவே இடம்பெற தயாராக இருக்கின்றன. මේ අඩහෝරාවේ අද දවසේ අපිට පරිගණක නිල වාර්තාව ලබා දෙන්නේ පරිගණක නිලධාරී විජිත සංජීව මහතා ආදීක්ෂණ මණ්ඩලය හා සමගින් එකතු වනවා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මික ප්‍රේමරත්න මහතා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ MASH පෙරේරා මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කින්ස්ලි ගුණසේකර මහතා සහ ජාතික විගණන කාර්යාලයේ සහකාර විගණකාධිපති UI අතුකෝරල මහතා மதிப்பிற்குரிய நடுவர் குழா முன்னிலையில் இன்றைய தினம் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்டத்தின் பயணம் NLB හඳහන සීற்றுப்பின் மூலமாக இதோ ஆரம்பமாகின்றது. එහෙමනම් මුලින්ම අපි ගලපා ගන්නේ ඔබේ හඳහන. ඔබත් හදන රටත් හදන ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මේ අසීරු මොහොතේ සීතාවක සහ පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවල ජනතාවට සවියක් වීම සඳහා සහන සේවා බෝට්ටු වෙනුවෙන් පිරිවැද අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්හි ප්‍රවාහනය සඳහා රථ 7ක්ද ලබා දෙමින් ඔබ සමග සිටින්නෙමු. රුදුරු ජලකඳ මතින් යලි නැගී සිටීමට වාසනාවේ ආශිර්වාදය රැගෙන ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය නිරතුරුවම ඔබ සමගයි. එන්න අපි යලිත් එක්ව නැගිටිමු. මේක තමා විස්තරේ දාන්න ඕන පත්තරේ කොල්ල කෙල්ල කොට යන මන්තරේ හමුද්ද කතන්දරේ අලුත් ෆෝන් නෙද්දි පෙලි නලියන බා ඇඟේ කැලි බයික් ගන්න ටුවර් යන්න සල්ලි නැතුව වේලි වේලි වම් පාටියක්වත් නැති යූත් එකම ගන්නවා පාටි අයි ජුවලරි ඇඳුම් shopping ඕන නැනේ මාර හැලි දවස් වියදමටම ඕන අතට සල්ලි මෙන්න පොඩි චූටියට ලාභකෝ තිබුණා ඉන්නට දවසින් යන්න දිනන්න ලේසම NLB ජය අරගන්න NLB ජය හැමදාම ලක්ෂ 5 තෑගි 50000 තෑගි එක් අංකයටත් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයටත් තෑගි ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය பரிசுகள் மென்மேலும் அதிகரித்துள்ள நிச்சயமான தனயோகம் NLB හඳහන இது 1342வது வெற்றி சீட்டுழுப்பு. ඔබ දිනන්න තවත් තෑගි වැඩි වුණ නියත ධනයෝග හඳහනේ 1342 වන දිනුම් වාරයයි අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ. මුලින්ම අපි තෝරාගන්නේ හඳහනේ වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය. හඳහන சீற்றுழுப்பின் மூலமாக அதிர்ஷ்ட லக்னம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද වාසනාවන්ත ලග්නය කුම්භ. இன்றைய அதிர்ஷ்ட லக்னம் கும்பம். බලමු ජයග්‍රාහී අංක 4 තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ஆம் அடுத்ததாக 4 வெற்றி இலக்கங்களும் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. කුම්භ ලග්නය සමග ගැලපෙන පළමු අංකය අංක 24. முதல் வெற்றி இலக்கம் 24. දෙවන අංකයයි අපි දැන් තෝරාගන්න. දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 42. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 42. පළමු තුන්වන වාසනාවන්ත අංකය.
ඒ තුන්වන අංකය අංක 52. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 52. මෙතෙක් වෙලා හැම ඉලක්කමකම අංක 2 සටහන් වුණා. අපි බලමු සිව්වන ජයග්‍රාහී අංකය අද දවසේ. සිව්වන අංකය අංක 23. இன்றைய හඳහන සුවපිළිපින් இறுதி வெற்றி இலக்கம் 23. ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ලොව පතල කරවන ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පිටපු ක්‍රීඩා ආරම්භවලට දායකත්වය ලබා දෙන සහ අපේ රටේ උදව් අවශ්‍යම සමාජ කොටසක් වෙත සත්කාරක මෙහෙවරක යෙදෙන්න පිටපු සමාජ සේවා ආරම්භවල වෙනුවෙන් රජයේකාබද්ධ ආරම්භවලට දායකත්වය ලබා දෙන හඳහනේ අද ප්‍රතිඵලයි මේ. ස්තුතියි විජය. අපි ජයග්‍රාහී අංක මතක් කළේ. Manushi. Today's selected zodiac sign is Aquarius. The winning numbers are 24, 42, 52 and 23. අද හඳහනෙන් ලක්ෂ 10ක ප්‍රථම තෑගකට හිමිකම් කියන්නට ඔබ සමත් වෙනවා. ශ්‍රේග්‍රාහී ලොතරැයි පතාලවි කරන්නේ සෙල්ල කතරගම NLB අලෙවි නියෝජිත EJ ඒකනායක මහතා. ඒත් සමගින් වාසනාවන්තයින් 66324 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 49 ලක්ෂ 8600ක මුදලක් අපි ஹந்தஹானின் பெறா දෙනවා විශේෂ. ஆம் அனுஷி, இன்றைய ஹந்தஹான சுற்றுப்பின் மூலமாக 10 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான முதல் பரிசு ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த டிக்கெட்டானது செல்லக்கதிர்காமம் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த திரு EJ ஏகநாயக்க என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையிலே இன்றைய சுற்றுப்பிலே நாங்கள் மொத்தமாக 66,324 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 49,08,600 ரூபாயினை பகிர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய ஹந்தஹான மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பெறுமதி 49,27,875 ரூபாய் 8%. හෙට හඳහන ඔබේ සුපිරි තෑගේ වටිනාකම රුපියල් 49,27,875යි 7/8ක්. දශක ගණනක් තිස්සේ ලංකාවේ ගොවි දෑත් ශක්තිමත් කළ සත් දිනම ජය නියත ගොවි සෙත 4,275 වන දිනුම් වාරය ආරම්භ කරන්න අපි සූදානම්. வாரத்திலே 7 நாட்களும் வெற்றி நிச்சயம் கோவிசெத்த. இன்றைய தினம் 4,275வது சுற்றுப்பின் மூலமாக உங்களை சந்திக்கின்றோம். රුපියල් කෝටි 7 ඉක්මවා ගිය සුපිරි තෑගකුයි අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කළා තියෙනවා. බලමු අද ගොවිසෙත වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. கோவிசெத்த சுற்றுப்பின் மூலமாக அதிர்ஷ்ட ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகிறது. අද ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය C. இன்றைய ஆங்கில எழுத்து C. එමනම් අපි ජයග්‍රාහී අංක 4යි දැන් තෝරාගන්න. அடுத்ததாக 4 வெற்றி இலக்கங்கள். ගොවිසෙතේ පළමු ජයග්‍රාහී අංකය අංක 77. முதல் வெற்றி இலக்கம் 77. දෙවන අංකයයි අපි දැන් තෝරාගන්නේ. ඒ ජයග්‍රාහී දෙවන අංකය අංක 23. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 23. බලමු තුන්වන වාසනාවන්ත අංකය. වාසනාවන්ත අංකය අංක 67. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 67. බලමු අවසන් වාසනාවන්ත අංකය අද ගොවිසෙතේ. ඒ අවසාන අංකය අංක 31. இன்றைய கோவிசெத்த சுற்றுப்பின் இறுதி வெற்றி இலக்கம் 31. කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවන්න දායක වන ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල වෙනුවෙන් රජ ඒකාබද්ධ අරමුදලට දායකත්වය ලබා දෙන ගොවිසෙත ලොතරැයි පතෙන් මේ වසරේ සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 90 දෙනෙක් වගේම 20 ලක්ෂපතියන් 87 දෙනෙක් අපි රටට බිහි කරලා තිනවා. ස්තුතියි විජය. අපි ජයග්‍රාහී අංක මතක් කරලා ඉමු. Manushi, today's selected English letter is C. The winning numbers are 77, 23, 67 and 31. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ සමග ජයග්‍රාහී අංක 3ක් ගලපාගෙන රුපියල් 2,50,000ක ත්‍යාගයකට හිමිකම් කියන්නට ඔබ සමත් වන ජයග්‍රාහී ලොතරැයි පත අලෙවි කරන්නේ එප්පාවල NLB අලෙවි නියෝජිත EMG ඒකනායක මහතා. ඒත් සමගින් වාසනාවන්තයින් 57,664 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 37,01,960ක මුදලක් අපි බෙදා දෙනවා විජය.
ஆம் அனுஷி, இன்றைய கோவிசத்த சுற்றுப்பின் மூலமாக 2.5 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில் ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையிலே இன்றைய சுற்றுப்பிலே நாங்கள் மொத்தமாக 57,664 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 37,0960 ரூபாயினை பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய கோவிசத்த மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பெறுமதி 7,44,64,004 ரூபாய் 12%. හෙට ගොවිසත ඔබේ සුපිරිතෑගේ වටිනාකම රුපියල් 7,44,64,400 සුබ දවසක් අලුත් වෙලා පහසු වෙලා තෑගි වැඩි වෙලා අංක 1යි ලග්න 1යි 200ක්ම ඔබ යතේ අංක 2ක් ගැලපුණාම රුපියල් 1000ක්ම අතේ අංක 2යි ලග්න 1යි 2500ක් අතේ අංක 3ට 50000ක් ප්‍රවර්ධන අංකයට රුපියල් 25000 අංක 3යි ලග්න 1යි ලක්ෂ 5ද ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකද කැමති එකක් අපේ අතේ සුබ දවසක් තරුණයේ බලාපොරොත්තුව දවස සුබයි සිහින දිනයි සුබ දවසක්. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සුබ දවසක් ලොතරැයියේ අලුත් වුණු පහසු වුණු තෑගි වැඩි වුණු අලුත්ම තෑගි රටාවෙන් ඔබට සුබ ලග්නය සමග අංක 3 ගලපා ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදියක් හෝ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අංක 3ට රුපියල් 50000ක් ප්‍රවර්ධන ත්‍යාගාංකයට රුපියල් 25000ක් වගේම තවත් මුදල් තෑගි රැසක් සුබ දවසක් වෙතින් ඔබට දිනන්න පුළුවන්. ஆம் அனுஷி, புதுமையாகவும் இலகுவாகவும் ஏராளமான பணப்பரிசில்களை நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சுப தவசக் சுற்றுப்பின் மூலமாக சுப லக்னத்தோடு 3 இலக்கங்களும் பொருந்தினால் புத்தம் புதிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் அல்லது 5 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில், 3 இலக்கங்களுக்கும் 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில், அதே போல மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கம் சரியாக பொருந்தினால் 25,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில்களை நீங்கள் வெல்ல முடியும். எனவே இப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது சுப நாள் கனவுகளை வெல்லும் சுப தவசக் 149வது சீட்டெழுப்பு. ඔව් දවසම සුබ කරන සිහින දිනවන සුබ දවසක් 149 වන දිනුම් වරයි මේ ආරම්භය. සුබ දවසක් සුබ ලග්නයයි අපි මේ තෝරාගන්නේ. சுப தவசக் சுற்றுப்பின் மூலமாக சுப லக்னம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද අපේ සුබ ලග්නය මකර. இன்றைய சுப லக்னம் மகரம். කොහොම තීරණය වෙයිද අද ඔබේ සුබ අංක ත්‍රිත්වය අපි බලමු. පළමු සුබ අංකය අංක 38. முதலாவது சுப இலக்கம் 38. දෙවන සුබ අංකය අංක 21. இரண்டாவது சுப இலக்கம் 21. තුන්වන සුබ අංකය අංක 44. மூன்றாவது உறுதியுமான சுப இலக்கம் 44. මේ අපි තෝරාගන්නේ ඔබේ ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග අංකය. අද සුබ දවසක් ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග අංකය 0.828. இன்றைய மேம்படுத்தல் பரிசுக்கான வெற்றி இலக்கம் 0.828. ඔබේ දවසම සුබ කරන සිහින දිනවන සුබ දවසක් ලොතරැයි පතින් ගත වුණු දිනුම් වාරයන් තුළ ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදි හෝ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් දිනාගත් වාසනාවන්තයින් 115 දෙනෙක් අපි රටට බිහි කරලා තිනවා. ස්තුතියි. අපි ජයග්‍රහී අංක මතක් කළෙමු විජය. Manushi, today's selected zodiac sign is Capricorn. The winning numbers are 38, 21 and 44. අද සුබ දවසක් වෙතින් රුපියල් 50,000 බැගින් දිනා ගන්නා වාසනාවන්තයින් සිව් දෙනෙක් අපි බිහි කරනවා. இன்றைய சுபதவசக் சுற்றுப்பின் மூலமாக 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில்கள் 4 வெல்லப்பட்டுள்ளன. එවැගේමයි ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග අංකය ගලපාගෙන රුපියල් 25,000 බැගින් දිනා ගන්නා වාසනාවන්තයින් 16 දෙනෙකුත් අපි අද දවසේ බිහි කරනවා. மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கம் சரியாக பொருந்தியதன் மூலமாக 25,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசில்கள் 16 வெல்லப்பட்டுள்ளன. එත් සමග සුබ දවසක් 149 වන දිනුම් වාරයේ වාසනාවන්තයින් 44,698 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 37,30,320ක මුදලක් අපි අද ඔබ අතර බෙදා දෙනවා. இன்றைய சுபதவசக் சுற்றுப்பின் மூலமாக நாங்கள் மொத்தமாக 44,698 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 37,30,320 ரூபாயினை பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றோம். තවත් දිනුම් වාර 3කින් ඔබ අතරින් වාසනාවන්තයින් බිහි කරන්න ජානක සමගින් රාධිකා සෝදානම්. මීළඟට මෙගා පව
සුබ දවසක්. අලුත් වෙලා පහසු වෙලා තෑගි වැඩි වෙලා. අංක 1යි ලග්න 1යි 200ක්ම ඔබේ අතේ. අංක 2ක් ගැලපුණාම රුපියල් 1000ක්ම අතේ. අංක 2යි ලග්න 1යි 2500ක් අතේ. අංක 3ට 50000ක්. ප්‍රවර්ධන අංකයට රුපියල් 25000. අංක 3යි ලග්න 1යි ලක්ෂ 5ද ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකද. කැමති එකක් අපේ අතේ. සුබ දවසක්. තරුණයේ බලාපොරොත්තුව දවස සුබයි සිහින දිනයි සුබ දවසක්. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. රුපියල් කෝටි 10ක් 15ක් නෙවෙයි රුපියල් කෝටි 47ක් ඔබටම හිමි කර දුන් ඔබේ හීන සැබෑ කරන මෙගා පවර් 2381 වන තිනුම් පාරයයි මේ විදිහට අපි දැන් ආරම්භ කරන්නේ. 47 கோடிக்கும் அதிகமான மிகப்பெரிய சூப்பர் பரிசு தொகையோடு இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் அதிர்ஷ்டத்தோடு உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் மெகா பவர் 2381வது சீட்டிலுப்பு இது. සුප්‍රිතයාග 3ක් එක්ක අපි දැන් යන්නේ ඔබේ මෙගා පවර් දිනුම් මැදීමට. මේ තෝරගන්නට සූදානම් වෙන්නේ අද ඔබට ජයගෙන එන ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகிறது. වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය බවට පත්වන්නේ K අක්ෂරය. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து K. දැන් අපි තෝරගන්නට සූදානම් ඔබේ සිහින සැබෑ කරන දවසේ සුපිරි අංකය. சுப இலக்கம் தெரிவு செய்யப்படுகிறது. අද ජයග්‍රාහී සුපිරි අංකය අංක 21. தெரிவு செய்யப்பட்ட சுப இலக்கம் 21. මේ හීනය ඔබ සැබෑ කරගත යුතුම හීනයක්. දැන් අපි තෝරගන්නට සූදානම් අද ඔබේ සිහින සැබෑ කරන ජයග්‍රාහී ජය අංක මෙන්න මේ විදිහට. 4 வெற்றி இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. වාසනාවන්ත පළමු ජය අංකය අංක 52. முதலாவது வெற்றி இலக்கம் 52. මෙන්න දෙවන ජය අංකය අංක 67. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 67. යන්ත්‍රය ලබා දෙන තුන්වන ජය අංකය අංක 65. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 65. එන්න හිතුතුනි තීරණාත්මක අවසන් ජය අංකයක් අපට ලැබුණා. ඒ අංක 1. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 1. රටේ සංවර්ධනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මෙගා පවර් ලොතරැයියෙන් මේ වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 4 දෙනෙක් සමගින් 20 ලක්ෂපතියන් 67 දෙනෙක් NLB අපි රටට බිහි කර තිබෙනවා. අද ඔබට ලැබෙන මෙගා වාසනාව මොන වගේ වේවිද බලමු අපි. බොහොම ස්තුතියි රාධිකා. Today selected English letter is K, super number is 21 and the winning numbers are 52, 67, 65 and number 1. අද දෙනුම් බාරෙන් දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තින් 6 දෙනෙක් රටට බිහි වෙලා තිබෙනවා. ජයග්‍රාහී ලොතරැයිපත් අලෙවි කර තිබෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ NLB අලෙවි නියෝජිත මහත්වරුන් KMJ සම්පත් මහවය, MWPSN බදුල්ල, P ප්‍රදීපන් මඩකලපුව, TF ඩේන් කොටිකාවත්ත, PA ලීලාරත්න නිට්ටඹුව, ශාන්තපිය රණසිංහ වැල්ලව. අද දිනුම් බාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකින් 53732 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 439,600ක ත්‍යාග මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබ අතරේ බෙදා දෙනවා. நன்றி ஜானக்கு. இன்றைய மெகா பவர் செட்டிலிப்பின் மூலமாக 2 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 6 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை NLBயின் மட்டக்கிழப்பு விற்பனை முகவர் P பிரதீபன் என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். அந்த வகையில் இன்றைய மெகா பவர் செட்டிலிப்பின் மூலமாக 53,732 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 43,09,600 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் மெகா சூப்பர் பரிசு 16,89,96,826 ரூபாய். பவர் சூப்பர் பரிசு 1 கோடி ரூபாய். கிராண்ட் சூப்பர் பரிசும் 1 கோடி ரூபாய். හෙට ඔබ දිනන මෙගා සුපිරි ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 16,89,96,826යි. පවර් සුපිරි ත්‍යාගයට රුපියල් කෝටියක්, ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගයටත් රුපියල් කෝටියක්. ජාතියේ මහධන සම්පත ධන නිධානය 2063 වන දිනුම් වාරයයි මේ විදිහට දැන් අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. தேசத்தின் மாபெரும் செல்வ புதையல் தனநிதானே 2063வது சீட்டிலுப்பு இது. දැන් ගන්න ධන නිධානය ලොතරැයිපත් වාසනාවන්ත ඔබේ අතට.
අද ධන නිධානය දෙන බරේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි අපි දැන් මේ විදිහට තෝරගන්නේ. ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகிறது. අද වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය F. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து F. මේ නිධානය ඔබේම කරගන්න හොඳම වෙලාව දැන්. අපි තෝරගන්නවා අද ඔබට වාසනාව ගෙන එන ජය අංක. 4 வெற்றி இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. මෙන්න අද පළමු ජය අංකය අපට ලැබෙනවා අංක 28. முதல் வெற்றி இலக்கம் 28. යන්ත්‍රය ලබා දෙන්නේ දෙවන ජය අංකයේ විදිහට අංක 33. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 33. අද තුන්වන ජය අංකය අංක 51. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 51. සුපිරි ත්‍යාගය ඔබට දිනාගත හැකි අවසන් ජය අංකය අංක 69. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 69. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන ධන නිධානය ලොතරැයියෙන් මේ වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 3 දෙනෙක් සමගින් 20 ලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් 49 දෙනෙක් NLB අපි රටට බිහි කර තිබෙනවා. ධන නිධානය කියන්නේ හිතවතුනි රටට සුපිරි කෝටිපතියන් බිහි කළ අංක 1 ලොතරැයියක්. බොහොම ස්තුතියි රාධිකා. Today selected English letter is F and the winning numbers are 28, 33, 51 and number 69. රාධිකා අද දින භාරෙන් දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් දෙදෙනෙක් රටට බිහි වෙලා තිබෙනවා. ජයග්‍රහී ලොතරැයිපත් අලෙවි කර තිබෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ NLB අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන් හේරත් මණිකේ මිහින්තලේ AS ප්‍රේමරත්න හෙට්ටිපොළ අද දින භාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රහකයන් 42278 දෙනෙක් අතර රුපියල් 26,61,200ක මුදලක් මේ දැන් අපි බෙදා දෙනවා. நன்றி ஜானக்கு. இன்றைய தனநிதானிய சீட்டெழுப்பின் மூலமாக 2 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 2 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய சீட்டெழுப்பின் மூலமாக 42,278 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 26,61,200 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சுப பரிசு 8,29,23,042 ரூபாய் 96%. හෙට හොඳම දවස ඔබ ධන නිධානයේ ලොතරැයිපත් වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගත්තොත් අපි ඔබට ලබා දෙන සුපිරි ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 8,29,23,042යි 96ක දැවැන්ත මුදලක්. රටක වැඩ ඉදිරියට යන්නේ ඔබ නොසිතූ මේ ලොතරැයි විරුවාගේ දායකත්වයෙන් නොවේද. රටක් වැඩ අල්ලන දවසේ මුල්ම ගනුදෙනුව NLB ජීවිතයේ සේනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. රටට වැඩිම සුපිරි කෝටිපතියන් බිහි කළ ලොතරැයි ලොව රජ කිරුළ මහජන සම්පත 6,33 වන දින භාරය අපි දැන් මේ විදිහට ආරම්භ කරනවා. ஏராளமான வெற்றியாளர்களையும் அதிர்ஷ்டசாலிகளையும் உருவாக்கிய பெருமை கொண்ட லொத்தர் உலகின் ராஜகிரீடம் மகாஜன சம்பத் 6,33வது சட்டெழுப்பில் இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். දැන් අපි යමු මහජන සම්පත ඔබේ දිනුම් මැදීමට. ඔබේ පැතුමන් ඉටු කර දෙන්නට අද මහජන සම්පත දිනුම් වාරයේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් වාසනාවන්ත ජය අංක 6ක් අපි තෝරගන්නවා දැන්. අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය S ජය අංක 3 9912 தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து S வெற்றி இலக்கங்கள் 399124. රටේ සංවර්ධනය වෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් මේ වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 12 දෙනෙක් සමගින් 25 ලක්ෂපතියන් 289 දෙනෙක් NLB අපි රටට බිහි කර තිබෙනවා. අද ඔබේ වාසනාව ගැන කියන්නට සූදානම් අපි දැන් මේ විදිහට. බොහොම ස්තුතියි රාධිකා. Today selected English letter is S and the winning numbers are 399124. අද දින භාරෙන් ලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් 9 දෙනෙක් රටට බිහි වෙලා තිබෙනවා. ජයග්‍රහී ලොතරැයිපත් අලෙවි කර තිබෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ NLB අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන් GG ලක්ෂ්මන් ගාල්ල ලලිත් සුජීව එනේරමුල්ල TH චන්ද්‍රතිලක පහළ කළුගමුව චින්තක සාරංග විතාරන්දෙනිය SG එඩ්වර්ඩ් පුදුකුඩු ඉරිප්පු S මදන් කල්මුණේ N මහේන්ද්‍රන් මන්නාරම ප්‍රමිලා උදේනි පිළියන්දල සුසන්ත කරුණාදාස මාලිගා තැන්න අද දිනුම් භාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රහකයන් 1,20,961 දෙනෙක් අතරේ මේ දැන් අපි බෙදා දෙනවා රුපියල්
₹85,14,960ක ත්‍යාග මුදලක්. நன்றி ஜானக்கு. இன்றைய மகாஜன சம்பத சீட்டெழுப்பின் மூலமாக 1 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 9 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை என்எல்பியின் புதுக்குடியிருப்பு விற்பனை முகவர் எஸ் ஜே எட்வர்ட் என்பவரும், மற்றும் ஒரு டிக்கெட்டை என்எல்பியின் கல்முனை விற்பனை முகவர் எஸ் மதன் என்பவரும், மேலும் ஒரு டிக்கெட்டை என்எல்பியின் மன்னார் விற்பனை முகவர் என் மகேந்திரன் என்பவரும் விற்பனை செய்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் இன்றைய மகாஜன சம்பத சீட்டெழுப்பின் மூலமாக 1,20,961 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 85,14,960 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சுப பரிசு 2,92,59,260 ரூபாய். හෙට මහජන සම්පතින් ඔබ දිනන ඔබේම සුපිරි ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 2,92,69,260යි. அந்த வகையில் இன்று இடம்பெற்ற சீட்டெழுப்புகளின் மூலமாக 3,85,657 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 2,78,26,640 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. අද NLB ජාතික ජයවරණයෙන් දෙවැනි පුරාම සමස්ත ජයග්‍රාහකයින් 3,85,657 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 2,78,26,26,640ක දැවැන්ත ත්‍යාග මුදලක් බෙදා දීලා හෙටත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි ඔබේ නිවසින් සමුගන්නවා. ජීවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය NLB. ජීවිතයම කොට යන්නේ කෝටි ගණන් ගෙන එන්නේ ගැටිම කෝටි ප්‍රතියෝගාන මෙන්න බිහි කලා මෙහෙම කවුද වෙන්න දෙන්නේ රජා වගේ මම ඉන්නේ මෙගා පවර් වාසනාව ගන්න තෝරලා මෙගා පව එකම දිනුම් වාරයකින් කෝටිපතියන් 30 දෙනෙක් බිහි කරන ලංකාවේ එකම ලොතරැය. මෙගා පව කෝටිපතියන් අතරට ඔබත් එක්වන්න. වාසනාව අපිට හැමදාම හමුවන දෙයක්. එය විශ්වාස කරන්නට ඔබ සූදානම්ද? NLB ජීවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. හැංගි හැංගි බැඳගෙන වෙස නටමුද එලියේ කොටු කප කප ගහපු ගේම ඉවරයි අයියේ දවසේ වියදමට කියාපු ලක්ෂ 2.5ක් දෙන රුපියල් 40 අලුත්ම සම්පත ආවෝ